Mkedie ke chache ke ba ke di mun revie te pupetenu baya Jehovah podie petenu dia toya mupom hato petenu muke mejeni Jehovah te tsuketa pete pu piesiesya munuke keta pete mengu piesiesya temhi pete nfekel hoba muno poti petenu java kashe ukotsiya Nziekel hashadi hikeba pete mengu chatsisya Jehovah pocha petenu mieto mupom hato petenu mengu meje Jehovah pokeya keja pete ketonu pokeya keja pete benyotoya Pue pokriya keja mie mengu chatsishtyo Pue seko feri renadi uko ke lashtyo Jehovah pokriya keja pete pekruleya Deri ke rejoko pete pekawatyo Atie Jehovah ke tseputyo Siro ZHAPU chekef peteko Telhe ke chache poza ke mesau tsetyo Jesus Christa aragrizanu siro for kebapete siro online nu kebakro kebapete kelusia mozeliwe Jehovah tseliche Jehovah teziliche poe vitsla poke krie ke chache baya ke jala suponye Jehovah mhato ke jako pu phalida mori poke tse pesi hulita Jehovah Israel ke penyofa bu ke chache nunu ke chache ke zo teja ke fu chaji ziu temye betebu amen puliche Jehovah tseliche bugo tsali kenye tsalina ba terioli ra tsali ku kriwadi die jisu an kriya s ke tsanu po diego lemeno soro upart sivaro ke zedi upart uteo party tsasagilet Tsasalivi, Kazidi Taliku, Kriwadi Die.
sa kemesa nipu dikijen nienu mhatoko nza tsedio noko kejo kejo hiengu kemeju kemesa nipu o kezeri taliku kidias soru kemesa kezadi tsalalo mulera pete kezeseta 게찼습니다. 고 게조 게즈 니부 우케페니퍼 하토고 자 무응오자니 차고스 메즈 무게토프레 세예고 게듀 니부 수분이 크프리모다 무은자체모다 너비 게메사우조슬라 세예페테 모즈누 포 너쇼도 인자피고 비 미베시 뱅고스와 게달라 게메사토 게크리니부 제하바 이거 너쇼야위 너이고 게조게주 너게 메사토즈 게질라 니부 이거로 사하분 호전을 리리게 쓰지 여게 체 가빈적이 사하분 호전을 보면 니디 니부지도 인자예 비시게 니우치리지 이거 지도 니부 호전을 포기니 호시디 니부 여게 루하리 칼라빈지야 너 저게 메사니 너 니부 시디 해고 시디 니부 인자 부치지 부리게 그리게 지내지도 너쇼도 디효도 저거 쓰디 해고 너쇼지 니부 너 해고 크리히셔 너 해고 세실리 니부 카기시네 인로쇼도 게제 니부 게차게 치네 해고 너쇼도 KETHODIE KEPHRÜ 니부 해고 너쇼도 니부 시오 DIEKEPU 인로쇼도 위 너 슬라 니부
le hego do no ban li di hego kru hi suji ni pu no hego cha tha suji no hego ro che ke san suji hego bu me do si di ni pu je do tenu kru pin su di ni pu nro su ti ho no ni pu ro pu ke la bin ke di no ke li te jari hego bu su su mu ji ce pu ke de bi mo ro pu ke de ri ni pu ce pe ri ce pe chon la ke se te ja hego bu su sing mu ji no hego kru hi suji nro su ki no le ke li be te wo no kru hi se se ke li u ni ji ki di ki no nro so di ni pu ba ke cha ni pu ro ve ve cha to shi pu ti ho no ni pu ke ko tho di no so ke se pe te bu je don te ja mu ji no hego kru hi se ko cha ta di ji pa to pe te ka bin pe li di ji su za ni cha si ya we amen bala ni bi de
lighthouse ko ni ko TSALI KGV zikola ke penyo fa PESEYE ke penyo fa bu japye ni ko pette ko tsa ke liye tsile thena tie do u ko ke chati haunu Nagaland nu ke bu ke ba that zikola chatyo that ke kri ke tsnu u ko uren na nu ri ke bu ke tsa siko sa u ko that ze ko nu that ze les ko nu mu news channels ko nu u ko siko sa siba sala tie do Tetsa Kenye Kebukeba Hakohala Chadio Ties was a Perbiga Zasadio Diezepe Muti Trong Serena Niela Chadio February Zageren he Kiseke Bakergi Diezepe Muti Trong Serena Renanie Gize Teriela Gegi Parte Rana Hanyeliro, Chamukedima District, Nubaya. Teriela Kegi Parketsanu, Panyamhara, Vawa, Mekrutsari, Vawa Ketsa, Pu. Sashe, Wokalari Tadio, Wokanu National Highway 2, Chaunu Kebukeba Hako, Potununu Pepilie Ketio La Chadio. February Zaker Tethagetso. Bandliro suspend ba isi derite do ugo tedze lesenu sila kelie band how extend wagetse suri puba deri gerts kreliemo taro bantu sedela ketio nuba DC SDO mu National Highway Office hako liro kawate sorkari contractors legislators deputy CM Hako kerts mum hape pitioje keze ke chanu tetsa hako la chatio ke chanu nego sep ke zala sudio ke penyo fubu techa pepia ke tsego krohi mucha thas ke la chatio ke penyo fubu techa pepia ke tsego krohi mucha thas ke la chatio temye ke hupo buri Krista jorli se Ujorli tsadi ke jo vaketse tenuku ketse tse kemeze ketse nulese ucha thali ke la chatyo temi pralasa satyo temi ke hupo buri Krista jorli se ujorli tsadi ke jo vaketse tenuku ketse tse kemeze ketse nulese ucha thali ke la chatyo ke penyo fubu ke ze ke sho mum hatho ke sho herya ke tsiko hatho he la sdi se mu ke tu cha nunu u phas ke tyo la cha tyo ke penyo fubu ke ze ke sho mum hatho ke sho herya ke tsiko hatho he la se mu ke tu cha nunu u phas ke tyo la cha tyo ke hu krata mi bu ke thonu thadi ukehumie chathali ke la chadio kehu krata mebu KETHODIE nu thadi ukehumie chathali ke la chadio ugo che do ke chanu na cha die hakoha kraba mo ke tsala hakoha petego ugo ke zedi chalien ba sala cha die hakoha le rakrasidi ugo che potisele to me Jehovah hego nipul hugezalam bezie deriti hego zanyomye nipu hekibu hage hanu so sheri nipu temye hage vugeza diriela ke vugeza dizie pemo nipu strong sera na haunari chasa yawe nipu Jehovah nongo me jedi nipu Jehovah tie ke bugeza na haun so sheri temye ko bunu nipu Jehovah nipu wakanu so sheri zike mhedi ko bunu ke pelemye jorli sedi nipu Jehovah hakoha nipu Jehovah no nipu pepile ke do ke mesal ke do la no khoisle ke jaket dimye so sheri nipu Jehovah nipu khoisdi ko bunu nipu Jehovah umi jedi ko khoisdi ko bori ke tho cha pepisle ke do la buno khoisli je zero no jabi ke hukrata mi ko so sheri tsli je nipu ke hukrata mi ko bunu so sheri nipu Jehovah nipu ka thotu no nipu kehu chathasle ke dola city the kehu members ko buri city nipu Jehovah ucha thagin no manjepu make vpp make vitsle ke dola
nipu no croisili jedi tie nipu Jehovah he nipu Nagaland no nipu ke vukeba nipu Jehovah deze pemu ti trongse mu zio service mo no kanu national highway nipu tsike hegeza nipu chakha tsike ba ko haso she nongu mes jedi to nipu chatha nipu mo go nipu ma ko bu be bile mu tsem hele ke vi te jakasili jedi ma ko ha pette khabe belesa mbuno ntiu no tsike mes mu tsike mes sas no di nipu Jesu Christus ano chase awe amen 세제 도 우고 게츠겐네 고 라리차 시바야 데리 게츠겐네 게크리 게츠 도니 게츠 우고 도누바 게츠 우게 후 멤버 미게 크라리 게 미지 게바 우고 테제스 고리 시바야슬라 우고 자푸 부모조 쉐리 우고 게찬눈 하우 게제디 우고 라리차스네 바제 도 스셰 우고 게후노 피츠미고 미게 크라리 Ukratsadi Jerry Ba Mika Kravor Gezedi Kerüsuo Hanuzoshi Ukozeke Petrolia de Mika Kari Vorzoli Modi Kinunu Ukozeke Huge Basu Ritsayasla Tedo Ugori Varagras Hasana Zashe Ugomi Petezo Sheri Uto Upi Kekrigeza Ununa Kekrigeza Sedi Gershot Hanuri Lerbasala Tie Ugo Nuna Kekrigeza Uto Ununa Upie Sgosaripie Kepenyofagi Rokrolasa Doke Mutie Je Kechanuna Hau Genie Getsagen Gola Mu Pitsami Gola Sashe Uto Ununa Upie Sgosaripie Kepenyofagi Rokrolasa Doke Abu nipu visahobadi learn kishoki hanu visahodi shobawe le tie mi ke grazo sheri getsagen tu vadi nipu Jehovah ke mijedi le lerdi nipu gershoki hanu so sheri lerli mo getsa su seri bawe sla nipu Jehovah tie nipu Jehovah ke hunu mi ke gra getsagen tu vadi ke miji getsa su seri ba mo nongo mijedi nipu tsukesa hrogetsa teja su seri khabe go tsiliji sidi go bur visahodi nipu ZHAPU tsepeja la leke dola na oko croisili ji service mona tie ke kruno aye nipu Jehovah ke huno bitseme ke grazo she he go kratsadi nipu Jehovah he gola nipu chabaya no jabe go tsili ji ke nipu vori jedo he go zeno zedi nipu ke shonu baget zgori no jabe go tsili service me kinunu nipu bata ke zgo so she no go croisili ji dikhabe belesa nipu jedo hego nipu chakesgo krokesgo nipu no hego nipu si nipu hego piego hego nun gori no hego si sala nipu Jehovah no hego love vigetsgo so shigetsala nton tiu no nipu Jehovah nte jasus merubie hego mi popogetza giseseli di hego buno nipu Jehovah hege luhau hege gruhauzedi hege huhauzedi nipu Jehovah poti peteu no nresho mo la lusegeli tsmie tsel prelude na di hego pete go kaben pelesdi di suzanu chasiawe amen ugo jitiu no MHAKENGU lidado sala ushers go ni obije kolio keze ke chatsalalida ke kre ungemije to nipu Jehovah beziewe zatseawe nipu nokideburi hego kre hego ngumeje yashi nipu hego semor ke sho nosugo sorisi asala nipu nomha promhaza ke grazo she jabi hego tsidi hego buse hego ni nipu hego nipu Jehovah sedi hego mathogo tselia kazagola beziewe muzie dori hego nipu vordi nreshoba haunu bageli haunu nipu Jehovah hego nzanu hakeduyo po sela vordi nipu Jehovah mhodzenu sesje nipu Jehovah je ke nguseke to petego nipu Jehovah mogi no jasli je
Nipua Jehovah hego bu hego kevito sedi Nipua Jehovah kakesu nuri nur shole kedo Nipu teja rikabi hego tseseli musidi kakese peteburi teja ke sanguli di Nipua Jehovah for kido tigo nuzoshi Nipu lanu Nipua Jehovah Nipu heke vito se kasili kivi non to croisleji mutie do Nipu li totse do Nipu cross kedo Nipu lio gozoshi no jabe go tseseli Nipu li to haugi nuzoshi gubun teja Nipu kesa ngugla ke limi tse prelia tene di hego Nipu Jehovah maki ngugvo kedo hago pete go kaben pelesidi jisu zanu chasiawe amen. 지도 니 부디에 마케 체코세는 벌써도 X3 마케 체코세 피쇼미 보츠베 비케샤 군예보 비토르무 조한 우니에 대시에게 바세기 게차티우누 르쇼키누 보자 시체 베뉴리에츠누 르니에츠보 비vor 부부 르쇼키누 게vor 케고키 마차티오디 मेटी सोनिए पोपीवो चारे किजीवी के जार शोकी चारे नुबाया पो पितोरमो जोहान उन्ये रशोकी नु नेतियो के जंगु दी उन्ये की माचा सीचे जोहान जोई पितोरी पो मेहो तेर दिसी हिनिये मेहोली सीशे सीचे पो उन्ये की माहो मुने के त्यो मेरदी उन्ये मेहो बता देरी पितोरसिए आरका मोरी सुनासे त्योमो Deri aseketiu pie nzotio Nazareth Jesu Christa za sepuya sie chatio liche sisha sidi potimiu je teza za teshlidi potesh pesieshe sitze vaponu timiu pinie mu popicho kere meti parta sitze pokari siet thalidi chatio tiota mu po chatio mu ralhu tiota 지우 우케페뇨 퍼 체디 우니에제 로쇼키 우누 레타 테미고 베테 보차티오 무 우케페뇨 퍼 체게디오 무 우코 포르쇼키 자레키 지비우누 크로츠 바야케 자오 르치실레디 우코 포기누 마체케타우 라 우모피타 케 테미우 비토르무 조한 우니에제 티오타 mu temeko ungo pidi ke zeta solomon ki fokro ke jaunu uko ki vota pitor su ngutse sie uko ki ni israel ko ki haulan yengo mori ki ni he mehoter mu he ke vi ke ko se temi hau chepie bobu chatu lie cheleyaga abraham isaac mu jacob nyoko ke penyofe mori u potanyoko ke penyofu tio zaye ke che ke kopie pokitio
Jisu gi sheshe nyeko po kapie mi jinu shewa pilat zowe po kashewa na siezori nyeko pilat mojenu po meliowa siri nyeko kemesao mu kemeto meliowa di mi kedu krimie po pie nyetz nucha sidi nyeko KEHOUCHIE kakeshu dukriwa siri nye uke penyo fe ke siu nunu poche pechi la liete Yesu ZHAPU kozo mu poza pele ke liye la poza su tyo nyeko si mu ke thati mi hau che peko ke lezo mu jisu ginu ke par ke pele u tyo nye pe tem hozunu the mi hau che ke shuho lo zo ke lezo kertini mu sala ke zeko asi ke che nieri mu nyeko ho ke jakori si zo modi su chwa Haidi uke penyo fe Kristabu ke mejie ke tyo zeko siedze ke sikwe pette pedze perie puke shoko chtilie sala tenu ke dilie di ruri uke penyo fe ki voli silieli ro nie ke pu mako vavatio mu nie pu kinu tenu vakepem tiu voli tyo siri nie la ke da pie ke ba Krista su jisu ke tseshe nie kishetyo Pom hapeteko cheke sa lamor ke sho tiu for ke mochie tigi bamor sho uke penyo fe tienze tyo uke penyo fe tienze to po ke mesa siedze ke siko tienunu pu shote mosae pu ke che ni pu ni ke penyo fe tyo siedze ke si atu I chipo bu ni time ko donu zu sierto pom ha ke hupo ni kipuri rene mor sho KEHOU pori siedze ke si su diese ke mo temie ko donunu po pe ke mesawa diosi siro Samuel yawinu po sietu ke vor siedze ke si me bete ha ke pu ke nu disoja ha ko vortio di puzo nieko siedze ke si ko nyo senyo yeko mu uke penyo fe nie po zanyo ko ze die ko chekeli mie nyo ye gozo sidi poe Abraham ki mu unyo senyo ye ko kinu ki chenu seye petebu tenja futyo sishe uke penyo fe pokityo sesierdi ke tserie pie ni ko kishe ni ke hupo buri ma ke sho ke chu nu ruri liedi tejangule ke tyo la sita KEHOUCHIE KEHOUCHIE ke masani pu hego ke pumami we deri jisu yala si ka sha pokruwa mu yala si ka tala ragilie temye chala lidi jidori nge message ho no vorga bazo puti ho no yebu he taurisi mono ki debori message no ki debori ungoshi suhari si ke sala ke le tseje je ndiese ke zato di ato tseli de ipu amethozo sala no nge mesarfa ke kosidi ahalie a chathasa ke punuri ipu no ndio adie akele pete ke khagile tseje mu puge ju nuri mu kernu nuri non to Hego mie popogaza ertsuke sala bisuje Jesus zanu chayewe amen 지도 PESEYE 차자 데리 우고 마케초고 레수 메지가 발라 우고 바이블 프로그레시브 리퀘스트 스모보 메뉴디 per 메츠 세가슬라 LHUSISATO 베지오 뭐가다 산데니에 마케초고 게니에 히디에 게니는 노 히디에 티니가 저 게불레 게펠레 게리고 졸리 수가 게베타바 아주뇨 ZHAPU ginu lugo mahasika sala ke liye so hapelewe musu mejidi jido pakechoko sennu ke penyo fadie ke sala lin tha
maka go se ha mo ga shigi khokri be ken ye chse le gi vi su ha nguli do keri oli ro pitore mi bo chika so ho ga sha kin ni oli ro po ja pu chika sha mu ham ho z te jiu mo ho ke ro maka go le su nu ham ho z te jiu mo ho ga shigi ver chapter ponuli ro jisu e po di khashidi po thela bo chuwa di po tigi khoda se po chapter ke new mo ga shiki ke ma sort of fu sidi po si ji go ze ke su hanguli mu su zedi ke ma sort of fu u go give ke le su hazidi apostle go tefu sedi dili give you sedi ja puchasha mu su siu min yese ke zie ke pelelie mu zulu fagile teje suha ngulie musu me zidi vogada sandi nyeri tejeu se ga zasha ti do se ke pulali na ga za ugo chayo me zidi ke puli na ga za po topiculi ro deligivu la japu chepe vigile an effective witness to the gospel deligivu se japu chepe vigile being an effective witness to the gospel tejeu mo ga shnu hai ga za chathakrobo ngulie kim hedi we deligivu la japu chepe vigole viga ga za chathakrobo ngulie Chasenunu ke pulina tha geru liro deligivi ke ko pengu ga a miraculous demonstration of the gospel mu hauliro verse ponunu ker ka cho nguli do so siu chakeniu ke puli na tha ga zo liro deligivi thep fudi pu ga a bold proclamation of the gospel verse ker ponunu ker so ka cho so sia seu mu thelau liro deligivi we met jdi mi ha ga a clear conviction of the gospel verse ke thani nu me fesuru ka zo just say hago hase ugo cha thachdi maka chogo senu KETHODIE sega zalin nu thawe chakeriu deligivu ke ko pengu ga a miraculous demonstration of the gospel KETHODIE permits says de sala pette phralal hode deri thejiu ngukili nu pitomu johanu nie ke chachu dodi ke shoki nu voje Judami jonuli ro ke chati seba ya si hautiu nu poliro ba thafgi kiseba thafgi poliro kenyoli ro the se ba segi mu seuli ro niki kele tiu nu mu pitor mu johan uniro ba segi ershokinu ke chatsu do diu nie voje mu hautiu nu chatulia ke mu mibo zekese Mike kari ke chaso do vorje de Johanu Peter uniro ke me sorfu ni give vorgata so hazidi unye ke chaso do di vorgaja wali uniro unir hero gride uni experience ur gride Mike kari ke penyo faje zo mu ke shot su no vo ke chaso bazo de pito mu Johanu uniro ke me sorfu ni give vorgata so hazidi mu jisu deligivu ugi togada musu pelele gada gizedi unye krigida so hangulie mike kari ke nan nadi ke chatsabazo de unye zo we bohi krigezo bonu ke penya fa gada suha lelevi musala hanuri hapo lesli givu liro jisu krista pelegilie so haginu we Hakehu borichi mo liro ke nan nadi chigaba so ha po jaba mo mu unye voga je chunuri mi ke kra juda mi ke kra zo she jisu simo idi ke nan nadi o ke chatsu do di voga ba so ha lele viwe me bo buga je discipline says I need to duty says I ought to but devotion says I want to me grobo tsala mo shade idi ZHAPU mato chabadaya morika chabadaya nigrobo chasmo jonie idi ZHAPU mato chadaya deri kepelemi ke thogo liro devotion ke tholiro achasnale ZHAPU chasnale ke suha ma ke penyo fa sinale ke penyo fa fanale ke suha ugi baya mo pitomo johanu niro sigeze kele nu shokinu voke suha le liwe
Ernie po. Penyol yet zenunu. Chatuli get zagada. Chat po pivi mogada mi po. Poe. Jare geziviu yakajau. Bagaza me po zevodi po pievodi po jare geziviu. The gate called beautiful gaza tetsaunu. Po crotchagaba suha. Jesilie. How do you know Herod? Chegasa Sokiu Pubare Herod's temple. How do you know Liro? Mo Herod Sokiu Liro po composition Liro Hakim he. Gate ke krabaya. Mo main gate nutu le Liro compound. Meas semu jas segazabo. Main compound bubaya. Main entrance main compound busunu legaziki. Juda ke momigo Gentiles courtyard is ya. Juda ke momigo busunu kachatsaliashi. There is a show. Chareke kribo balaya musulio the gate beautiful. Kizi view. Igetu. Musunu tulilimu tenugo. Bu kachatsali givi courtyard. Women's courtyard gazubo bayashi. Musunu gate bobalaya. Suliro gate of Nicanor. Musunu sunu tuliliro tefugo. Juda megoro les nu kachatsaliashi. Musunu Zivo migo. Kachatsagaza. Ershokazaka gaza tetsu abaya. This year, Ershotsu, Mukemasatsu, idi compartment. Temple nozoshiri compartment ke krigaza baya. Mu chare sekeriu liro. To le liro chare sekeriu liro the gate beautiful. Kizi view gaza tetsahonu. Krokatsu bunu po PV ke mobu. Po PV ke mobu. Dolia ke mobu. Krotsagaba tejesu anguli. Char ugo temple mori Sokiu mori chari ke ziviu je mohovoro juda mie historian ke me yemi bo Josephus ke gazami bo hai ke ZHAPU gate beautiful ke ziviu ga chari hawali ro mie mefa ke zedi nesmo she khulilia mo khliya mo she chari hawali ro ke lam no suna se cha muraka se chagazla suna cha muraka cha sedi chagazla mu how ha meli series vis sebaya de messi segazala mi ke cry gazedi how ha nesmoli or khlia mosi mu chari how ha zivis se mu mi ke kavodi how ha mo hodo di voyage hai gazo tetsu bonu sunaraka sedi chare chagaba chagazivis segaba tetsu bonu kroket mi bo po pv ke mo mi boy krochagaba so hangusha ha bolele give you liro has a tunuri Timia look at two mogaza. Sikes a tibo, no. Sig look at two modivor gets so how ugori less emotion. There was a big contrast between the rich and the poor. Sooner a cat said the charret segas a tetsabunu, me po crotsagaba, so hangusha. Mu Nanunu, Murkapelenu, Hai gets a Pardali Viki Miche Suha, Suhari Uri, Lebawe. Sala Atolegaba, the church should never become a place of segregation of class, wealth, position, and race. There is a tune of the Shri, Heidi Temie, Ershot Gershot Sogono the Shri, get two modi, Kepekrover Suharingosha. Mu high gets a tetsubono, high gets a setting bono, Pitormu Jonunie, Delikivu, Sevosha. The gospel was brought to a place where there was division, hypocrisy, and segregation. German me theologian Kemia Semibo, Nicomi Kakari Posasiva, Miche Detrick Punhofer Gazapo, theologian Kemia Tomibo there, Poepugaza, the church is not the church is the church only when it exists for others, not dominating, but helping and serving. Kehou Hake Kazu Modi, me Krohi, me Liechagaba, Mu get creamila, Haledi, get Tatsamigolam Haledi, Japutsagaba Suwe, Kehou, Kehukatowe, get a Pusha. Mu Hai gets a Tibunu, Hai gets a Tabunu. Mepo Chatuligi mo Krotsagaba, Mepoki, Japutsagasa, did give you, say Japutsagas Swanguli. You got Tezu Moholavoro, Pitormu Jonunie. Temi Hawe Unyegi
raka nguli do nye di unye ki raka chada deri unye puma hotel li di look at us henye mohos je isi mu unye pomo hosha ru unye pugi pugaza pitore se raka mori suna se diomo deri asegdo bi an studio Nazareth Jesus Christ zanu chatuli isi silver and gold I don't have, but in the name of Jesus of Nazareth rise. Chatuli ke mohauli ro polali ro raka pisanguli liro hamode ke tse kele bonuba deri pitor mo johanu nie sikiri viko ke zo se potsa musuli ro pobu chatula ke li hanum ha bolele give you list lele give you liro we ke penya vubu problem yo boss u kere yo bo nu uva pisno di chazia de ke penya fe utse jishegedo bum har har suha baya skiri zako gaza bo khabi utse segedo suha bo kelinu baya sala puti raja wem hayo bola chabari ke penyo fe skiri krako gaza skiri miya ko gaza se utse sia mo bo pv ke mo chatuli ke mo how zo shiri skira ka so ha sedi ke za to sedi boy khotsa ba de boy ngu kili so haliro dolali vilali mo jisu zanu no bobu vikili ha ke penyo fe ungom ha to sedi dili give you rise matcha ga zo ugo leli bi we God many times and sometimes works through signs and wonders mo phakachugo lesu nuliro healing ha to tedje to bi ge ba. It is the first story of healing recorded in the book of Acts. Mu hauli ro vodi hamodze pitore phakachoko kenyinu Joel seje ke siwe pubie to kada poti thelaza ke penyo fe ungom ha to chsege do ke penyo fe de pubie to kada ha chsege ba su hari se bekesewe Peter's healing, work of healing was a confirmation of the word of God that is already in Joel. Poti thelaza Joel lesonu Joel sijike siu chapter kininu pogese poti thelaza ungom hato in the last days I will do signs and wonders on earth. Ketsu suha chitsige sha hato bowe. Hauha kepuga bagi Alison ke sega bagi Tuesday nie vokata Tuesday nie ku mebo ugo mission ni mebo ko tsa musuli ro January thelagi haki anu ugo le thomi gola chagili nyo gor krabani Sunday thela unu ugo missionary evangelist gola chagili sugo donu mebo evodi a thesapu zo lade de po evodi asamnu machaba po Tuesday nya ko tsa idi po jebo pu musuli ro dimasa go donu KRÜTA mibo musuli ro politics ki chati zo shiri nan ki chati zo shiri KRÜTA tsfor ke zo mibo chatuli modi poe sidi shotha sevora ru poe themi hause ke selie idi pokivo idi ugo evangelist hawali ro me tekelia mo me tekekelie paprosu hapogiriba zla poe vodi themi hawa zeke selie idi po teke sedesha ru poe temi hawe chit chatule wadashi idi poe video gori application mo po sedi video mo miri gori se higo mission board gori pekeba azala nza po jesu ha hini tuzen ye kase idi nza apo call chala sa gekla mona adodze ge bagi po jesu ha ar chigabala anza po call chala sa kim hit duga no poze ke se ga kim hit duga idi po ka chola so po jebu ga Poseke se idi po tike ke vonu po tioli mo chat se toda idi po ke peleri jida tiola le dhonde ni ke za po sidi le da de chiro po tike ke sono po tiola le bada idi po ni to bada mo po u evangelist hawa sidi no so ake penyo fede idi po ki pude se you are my God there you go evangelist we po tike la dise an ke penyo fe mo jisu ke penyo fe sala no jisu ki ke chat seli je
mo jisu ki kecha chili pon che keso hot jisu don PHIZO ka mo pon free che keso hot jisu do di poe poki ZHAPU che so ke so pu ba mo pon ja ki pu ke a por chla do diri po ke peleu nu ri poe pale se ba de ke so pu mo temi hawali ro di masa go do nu politics ki chati zo shri nan ki chati zo haju pujari mi pori chvo si sala krta ke mi po de mo ham he ke chpo poe chiki poche ke so hokili ginu poe che penyo fa pellilien di poe possede che ba si che za je hawari ka voli we popula ke za ugo evangelist popula ke za pondun higiri mai bang ke za tetsu bunu vodi mi po shos se ba bo je ke se mu temi hawli ro pola chasmu vilalie diri poe puke pelinu liro krista ke pelinu parli mola potho por bilada mo sholada diri vo pola chasmu vilali ike za chabaji mutimi ho liro chi ke pelinu parli do di po parli mo shogada so ase di po potho po chiri ugo evangelist gi pubasi ke penya fe ungom ha thonu mu mi che ke so hosia ga za ho nu ri po ma to chabazo mu kern mi hau po PV ke mo mi hawa liro te jesi gile poe mel hubie po nizo gada su hapu he jumped to his feet and began to walk mo sidi poe shokinu te chugonu tyovodi mel hudi chatudi ke penyo fa thezia bada mo hai ke chati bunu pitore ZHAPU chesa mo deliki view sidi poe ZHAPU chesa musla anu mabo kepu ligivi mu les ligivi boliro all signs and wonders should point to Jesus and should point to the gospel apostle ko mato mohosliro ungom hato ke kari chasa me chika so hosha deri ugwe susidi potela chowa mo susidi ugwe deligivi u kazali mu susidi jisu zepu gilie su hachwe mu ungom hato hago betinu jisu me chochele mo shogaza mu deligivi bu me chochale mo shogaza suha leseke sala ngugile chakiri deligiviu ke ko pengu ga sha how hanguli a miraculous demonstration of the gospel chakini deligiviu tap fudi pugasha a bold proclamation of the gospel verse ker ponu nu ker suru hakinguli verse ker ponu temi how ha chika so mu me kra resoki charinu pitormu Johan unye favora tikila mona tiche hedie chattolie motyo gada temi hawa chattor bizo ko melhuba gada ngudi uwe ukong ngoda la unye temi hawa pitormu Johan unye favora pitore poti hawa opportunity hawa sidi poe jisuza sidi mo deligi view sidi poe ZHAPU chali Peter had an audience and he took that opportunity to share about Jesus hanum ha bolle ke li uliro we chese mo so gadu chese liro mu chaba liro ke penye photo ZHAPU chili ke vi chasu ha khrbyo chse ya mo zla hogi bo utyo ZHAPU chne di uto ye chaba zo shi uto doni ye chaba zo shi chil se khile mo ke mo ti je ke se ya dere u ke chachabaro udo je chabaro ke penye photo le mo to ga je ti go bonu chakra ga je swari ngula ya pitore temye ungodi unye fufor ga ta ti honu ji suje puli gi opportunity so anguli mo poe su se di ZHAPU chasa how harovodi maga choko ke nienu ringula li Pentecost zanye temye go DIEKEPU ge zo puba ga da so anu temye go ungodi vor kidi bo chbada shi ha idi apostle go Jesus si go fuga vor no pitore opportunity potisu ha sidi po advantage bilidi po ZHAPU chali makachoko soru tenye gi zo shiri Stefane mi po pechuda po pechudi po tabie po accuse be po pejolidi po sidi ke jame ko mo vor
ru poe poti su ha se di ke me kriya ba ta mo di poe pocket zo ke si ki poe jisu za se di mo di li ki view se di ZHAPU che sha so sie ma ka cho ko ke thini no pol je ugo series ha ke puvoro the je ke su hanguli do mu pol zo shuri Athens no ke bagi marketplace nu ha ke si tomi ko boze di kercha mu kercha ke zo no poe ke penyo fa dili gi view se ke za ke le je ringuli sala ha ko ha le ka sasali ro dili gi vi se ka za ke zo no ke penyo fa tho le mo to ke zo no opportunity su ha khabi u tsu ya me mu sun he we tap fu di mi cheda mo di ZHAPU tsu mo sha ke zo su hanguli pitore ki di bo pusha ga poti ha ha ngu ki le je di me ke crowd ni favora mo pitore pu ga ja hak mi verse ke senu Abraham Isaac mo Jacob ke penyo fu hawe pu ki tiu jisu bu za ye chde we ke su ha se ZHAPU che sa jisu e su bo shi su ha pitore pu ke met sa po ZHAPU di no ke riu liro jisu e su bo shi pu ke met sa ka sha ke niu liro juda me ko e jisu me le ga wa su hari pu ke met sa verse ke die ke pengu gi pitor ZHAPU di no se liro nie go e po khawa nie go e po me le wa nie go e po san mo da nie go e po dukhi wa do di har ha da ike tsu di go ri pu sha zla pitore juda me ko e jisu me le ga wa ha hari pu ke met sa po e ha ko ha pu mi chira mo esie se uli ro deri ke penyo fa jisu bu si ke ta zo ka mo po bu hila ke li jisu e hila si ke ta ha hari se ZHAPU che sa verse ke pengu nu u ko e po mi le wa zo shiri su ha ke penyo fa me do khali mo ga za mu jisu e hila si ke ta ha se ZHAPU che sa la pitore opportunity ha feba di opportunity ha nguli mu po e thep fu di dili gi view se di metsa me chi di ZHAPU che sa mu jisu je pu metsa ke so nguli le ga bagi in ze the je bo level ni gor kraba mo ki chi in ze December ki ni go WhatsApp ko no video mu sa da me che go group ko no peta sa December in ze December Christmas jan he ko Delhi no Indian Prime Minister kepele mi kata Christian mid leaders ko ke se di Christmas service po ki nu ba mo how tiu nu minute ke nie se di kata mi bo sa kepele kata mi bo sa mo su ha siri ZHAPU che ga zunyo gor ka me che po e minute ke nie nu minute ke nie po che ga se so nu po e gospel lu se ka za sha mo po gospel se ka za ka sha nu wordless book color lesa da po se di po e gospel se ka za sha mo ke zu to nu po e opportunity su ha pili di dili ki vi se ka za ka sha ni go YouTube no river nguli do po za li ro Reverend Dr. Paul Swarop isi por kratami kehu kratami bode po e opportunity su ha city green card po separ mo green su ha city ke pe fam ha pe te che ka sha so ha pusha ze ke ti bo se la par le se ke ti bo se la par di po e ki phuma je pusha ze le se ke meribo se ti mi go pe ke la se di jisu si ka sha po je pe kur ka sha ti pusha ze le se ke krabo se la par di ke pe fa jisu gi du ut se ke me salia ka je pusha ze gold color se bo se la par di po e ti gi je pusha si di po thela no green se la par di ke pe fa ko ni bo ma te che ka sala se ke do so ha pula sha mu po e pu ke this is a gospel in a nutshell you see mu minute kin yin no po e ZHAPU che sha in 2 minutes the gospel was shared clearly boldly loudly and the entire nation was watching the review pu ge junu KETHODIE krewa mo di thep fu mu me chi di pu shu mo sha ge zwa we ngu mu le review we nzsie mission board ko ke zeri asam no bo phi we go ve to di return for ke jigi
tingkang gaja tetso bunu asamnu dimasami ki krubo vasido divo musunu ugo poliro pomhi vimo pomhi tacha mu higo vozn hi punyove po birthday mu pozimi ko bo kesdi po birthday kepel pelega momi ko bo non christian me pozimi ko bo kesdi po birthday celebrate do di ugo feba stit tu ni higo vozole mu motha poe higo bunu diligi view se kaza shunu di puda higo ki mu higo sule to mo deri sibazu higo ununu so ke chachu jo deri haigeza opportunity bo nguli ge to mo haigeza ti bo park to so leba mo to deri higo ledi ugo je ke se ga dali mu ugo nyove pozimi birthday celebrate sta di for ba ugo mi pengu suru ba hago pete college student mi jisu simo diligi view risimo sigwati bunu chance hego tsmo hegori hego do no karchale idia lesbo chalie mu lessununu pebo hisha sidi romiko surume fe senunu diligi view sekazale musunu pugejo ke pumaja krai ke sie siri ke penya fu ni pu jisu kristan nu met chokhabi u ke zuwe ke chache kerhizo isi muhammad zaliro ugo baptism khashudo ga batti gonu hawasidi u candidate ko ki gospel lu se kaza ga chya mu philidi drawing selidi gospel presentation chya mu suha rakrato ga zala chen he suha sidi hakwa ki japu chile mu japu che ga ba ki havali ro christian havali ro poe ponis sedi he go english nunu pusha mu poe ponis sedi translate sala sa podigo di masa din nu translate se ga so ha mu poe higo se ja puche ga so ha poni se di gospel se pozego ki pu ga ba so ha ngusi di ke penyo fe le mo to ga zunu ubu ja puche le gi vi chakrse ya mu chabaro poe ke te furi u tse se ga so hari ra ba we sala chake ni ngu le digli ki vi pu ga zunu ke to die krewa mo di te fu mu me che me chi di push mo ga so ha ngule the proclamation of the gospel should be done with absolute clarity and no fear and compromise. Mupitore, how hamets mechidi, says a putchagazunguli. Seo mutelao, diligiviwe, gernumiko hakesha. A clear conviction of the gospel. Verse Gertin numefesu gazo hawanguli. Pue diligitore jisu zepusha. Deri jisu zepugashu no judamiko. Jisu meliga wa so haripu metsa mu poe pugazunu ni go topo dukriwa isi tiezu to ni go potsanyo go seje ke sigo to podzepu to de deri ni go pubi ge je tubi ge to dia go hari pelemo ni go topo meliwa idi ni go topo dukriwa isi mu poe go ki pugaza religion ge je so hase ugo kipu verse kerte funusla tenuke dilidi reri uke penyo fiki volie sileli ronye ke pumago vawadio isi diligi view se japu chega zunu reri le mo shoga za tenuke dile mo shoga za hawari pu me chega sha muli ma hawali ro johan mi baptize se ga za su ha japu ringuli do 미부 텐누게 딜레모셔 그자 미부 릴레모셔 그자 하와세 자푸체 그자 물리도 미피토레 미게 크라포 우니 자푸 디어나 바티 하우노 피토레 테미고 기푸디 텐누게 딜리디 오케 페냐 푸기 볼리지 이시 케페냐 푸 디에누 케페냐 푸 딜리기비우 세 자푸체 그자 하우노 tenuki dili morsho gaza really morsho gaza hawa pu metsa mu ke penya fa temigo conviction gaza temigo urge gaza su hanguli ugo teju provoro chapter d liro next ugo next vor gaza sunday ninu chapter d mohodo wada slati pette puli lo de deri ugo teju mohovoro chapter d verse d nungu gili pitor japut gaza tenuki dilije 이디 보에서 잡붙이가 자오는 게 변여 페 테미고 누 하시디 미니께 니
Menye ke nie mese tenu ke digile teje so pude ZHAPU hawa ginu mi menye ke nie tenu ke dili mu hamozli ro makachoko ke nie no menye se mese tenu ke dili ba sala sa pete ka sasli ro menye pengu ke je jisu pellele gata idi tenu ke dili gata chapter ke nimu chapter senu zo ka za menye pengu mese par gata teje so anguli dili ki vise gaza gaza honu tenu ke dili mo so gaza so hapu me jisa mo so mu hawa no ke penya photo pom ha to chse ya johan kerüsuo ker the thanu po gaza po voro po jis pizu ke phuma mo ke me tho si ro ke pe jo je that tu be ke shu do isi when Jesus comes he will convict the world of their sins conviction how ali ro we pushli ro conviction how ali ro ke penya photo chse do conviction mato aliro temi hagesha hawaliro kepenyo fo totsudo mu pitore pushude de opua mu jisue a kepenyo fe po ke masarfa ke ku ginu temi go nu hasha di menye ke je tenu ke digile teje swapu Charles Colson ne pugaza the gospel of Jesus Christ must be the bad news of the conviction of sin before it can be the good news of redemption. You see, Jesus Christa diligi view where ke riunu ke phuma ugi ke bad dili ke show morsho. Mus sinu utse ke masasya gaja diligi view morsho. You see, conviction of sin hawa ba morsho gaja mu hawa ri morsho gaja suha muliwe. Sala a clear conviction of the gospel hawang musha dili give you ke me sarfa ginu kerna mi hagesha so hanguli mu hawala no minye ke je tenu ke digile je ugo chapter din nguli do tenu ke dile mo so ga za hawa sidi ugo ZHAPU ke chunu chaka me ye bo tsumo so we potela nu teje yo bo pusidi potela chawado tichike kravo katagi kepele KRÜTA mi bo Thomas Aquinas esami bo vabo Roman Church head sigaba KRÜTA sigaba pope uzeke sedo di puki voshi mu Thomas Aquinas hawaliro kepele nu Krista kepele nu tsse chagaza temi bo pasiri se deri poe kepele KRÜTA ke vimi bo KETHODIE si pesudi o poe konyi bo Roman Church sepeza segaba sigezivi segaba so hamodo divo mo povo gezigi popo ze kese mo unye ke ze popo e pozedi ke hoki Roman Church o sigezivi segaba architecture vis se sepeza se mo hanya vis segeza sedi ki sebevi segaba ngushdi Popue Thomas Aquinas kipudi. Well, Thomas, no longer can the church say, silver and gold I don't have. Ishi. Thomas, Kehou sudamora kaba moidi puli genzade. Idi Thomas Aquinas ki pushe. Ru Thomas ri lewadi popu Roman Pope ko kertau Roman Catholic Church ko kertau. Yes, Holy Father, but have you ever thought that the church is in danger of also not being able to say, in the name of Jesus, Christ of Nazareth, rise up and walk? Uzo, there is no leba moga, Kehou Nazareth Jesus zanunu siar thalichi ikitsuri puli rede, ikitsa diaposedi poke podika lasashi. Setiunu kepeli mego muke huwe kedi bo sedi u priority tsabaga hawa lesli gibi putiki bis sebonye itu so haleba ugo golden jubilee ngigile so hazedi tichi haunu ZHAPU mi tsegado mo dilgivi se ZHAPU tsegado no ur hetsegado so hase honyo cheba mo che do thelanu se pette chelaso no ba wa sedi ugo ukehu tsepe raselie tsepe viselie pani selie
cái chỗ số sẽ đi ur cho số đây hết cái dili cái vi u sẽ đi Christasi cái mồm của cái ZHAPU chứ cái mua cái bên nhau phải cái mà sao phải cái cố khắp bề u chứ cái sao họ sẽ đi ZHAPU liệt thôi chứ cái họ sẽ u go hát thôi cái ZHAPU thôi bộ chứ đi cái mình thôi bộ chứ đi u go cái gì đi ZHAPU chứ cái the priority of the church is to proclaim Jesus and His good news of salvation. Dili view la ZHAPU chứ be vigili an effective witness to the gospel. Kerüsuo liro dili view ke ko pengu kasha a miraculous demonstration of the gospel. Kerüsuo liro dili view THEKHA pukasha a bold proclamation of the gospel. Seu mo thela liro dili view we match di mi hashia ka jamuli a clear conviction of the gospel. Ke kre ke pelemi go ugo ti chi honu ni petiburi lavodi ni ke chatsoba mo ni ki kunuri honyo ho hadi mo ni thozo shei ni tho ni hadi ni ke chai sabadi ZHAPU ke chunu dili ki view si di ZHAPU che ke chunu ugo te he che ko se ke potiu tabade ugo THEKHA bo chilali de THEKHA ke nyunu tabade sala suzidi ugori uto mesunu a ki miedi a ke chatsabadi ZHAPU chili viga ke za wa se uto u ke zomo honyo ho ke zomo honyo chidi ugo ZHAPU ke vi me chike mu chabalyo ke penyo fa ZHAPU chili vi chaswa khat tu su do mu ugo pet deburi dili gi vi se ZHAPU chili gi chakra su do mu ke kori ke THEKHA po e khapi u su do sala ho li di ugo se cha honyo che mu u do chili ke amen. Volie ke pumame volie jisue chau ke tho ke hero popelelie menyota hie pon ke bibazo o ke zedi te lanu tali kukri wodi kerpangu ke ze tsalal me popelelie uli daro pete ke ze setal
battery ke ze thela no met ke cha chali di u kha ka sala bie ke penya fa ch fresh ke ernali de deri che ze le ke do mu sel hu se ke do ke penya fa tho cross mo so mu very u kha bie ke penya fa cha thau mu me do no khas mo so la u ko battery ke ze di met ke cha chali di nye tho ki mi di ernali ke लिए u ze di fe khosu na ba shi u ke cha cha phli di po thela chali do we met ke cha chali do me ke masa ni pu Jehovah no che do ke THEKHA nu ZHAPU ke chnu kim hidi hebu THEKHA godi met godi ZHAPU mi ke vichli vishi chatha ka sagro bose e che ka sala sde ni pu ye MHAKENGU rnlia dri che ze ge za nu ye la re ra ya mu he hau nu chu zo le mo ge za po tin ni phi da ya he ni se di ern le zo shiri he ni se di he le zo shiri ni pu he ndi u che ze ge zu nu ta che phi da ya sala ni pu he me po po ge za me liu zo shiri ke gru zo shiri mu he ke hu ge ze di he kha ka sala bi e cha ta no su ya we ZHAPU ke chmie mu ZHAPU ke chnu no ungom ha to chusli gi bi ke kori khabi he chi THEKHA di ZHAPU chusli gi bi ke ko khabi he chi mu ZHAPU ke chnu mi hsli gi bi ke ko su ha non to hi gi nu ke ma sar fa ke ko si di ha to su ha chus chi he bu ndier ne ge le zedi sel husli gi bi ke ko khabi Pitsuri ni churi ts persigile tsuji Jehovah bu japie ni tsle mu ni ze baliji Jehovah bu pozipie ni va bezile mu ni krie ni ngu mejigile utsuji Jehovah bu po ki ni zipie ni mo holie mu nu nepie ni tsigile utsuji amen amen bali liro a ke pesige cha se ka zashudo ugo hawa ke pulala bade deri mission pledge cardu se kazashaba muni ke huburi chabadi pledge cardu se vor he was staff ko mo ro ugo accountant kiviwal jinu khashrivi mu ni ko peziri pledge cardu tu kashiki tu metseliro detail kapi ke ba pete tu metsedi sevor seliro ni peje se do mu hichu kolari brochure mu card po se party kazasu do ba salami kronogori su lebali idi ichugo go cardu sevoro nigo beziri ugo kipu menu selero video kin new liro voga za sunday liro ugo february sunday thelaude muji thie sunday thelau se di zano ko tho sunday chaba sala voga za sunday ni liro kersho ke hunu kersho phathogo high school zanyo ko thogo e puti se do se sie cha henuli ro janmari pwd zamno ko thogo ke sesudo sla ugola chabaji seumu thelauli ro ke hu KEPESIKECÜ medi chi do ke hu chi le li ro general meeting ba do mu meeting no ba ke do gola refreshment ke se biwa sla su le ba di ugo pa di refreshment le li ro la le di haki hanu ugo general meeting ba do pete go beje